Podcast. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat sayang sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya pun sihat kat sini Alhamdulillah. Dan saya harap semualah pendengar-pendengar dan juga penonton Borak Berdua Podcast pun sihat hendaknya, insya-Allah. Baiklah, Alhamdulillah, and now kita dah masuk ke episod yang keberapa sayang? 12. 12. So, episod yang ke-12 ni, sambil-sambil tu, sebelum kita mulakan untuk topik kita, sayang ada apa-apa nak share ke? Tak ada apa. Semoga semua sihat, sejahtera dan sentiasa dirahmati Allah. InsyaAllah, amin, amin, ya Rab. So, macam biasa, apa yang kami kongsikan ini adalah berdasarkan ini pengalaman kami. Okay, itu adalah tagline kita lah, Borak Berdua Podcast. Ini pengalaman kami. So basically, again untuk mereka yang baru saja bersama dengan Borak Berdua Podcast, tanya diorang ni share pasal apa. So basically kita banyak cakap pasal rumah tangga lah. Okay. And Alhamdulillah, kami adalah husband and wife, baru sahaja masuk 14 tahun usia perkahwinan, ada dikurniakan dengan 2 orang cahaya mata, Alhamdulillah. And insyaAllah, kita akan kongsikan pengalaman-pengalaman kita lah berdasarkan orang kata pengalaman kita tadi tu, kita akan share dan kita akan kupas satu topik ataupun satu isu yang kita ambil dari media sosial. Semoga dengan perkongsian kita, pengalaman kita dapatlah sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada anda semua kat luar sana, insya-Allah. Okay, are you ready sayang? Yes. Okay, bismillah. Okay, so untuk topik kita yang pertama ni, obviously is about relationships lah. Okay, saya akan baca dan nanti di akhir nanti kita akan kupas mengenai perkongsian dari hamba Allah ni, insyaAllah. My husband and I always split expenses 50-50 since we both earn well. A year ago, we had a baby. Before I went on maternity leave, he insisted we sign a financial responsibility agreement to keep things fair, and I was emotional and agreed. Now I am on maternity leave and my income has temporarily dropped. Yesterday at dinner, he put a printed Excel spreadsheet in front of me, a detailed bill for the last 6 months. Wow. Exactly. It had absolutely everything in it. Half the cost of diapers, baby formula, water and electricity bills that went up because of the baby, and even a car rental fee for the times he drove us to the pediatrician. The total came to 8,500 ringgit, but the most insane part is that he included lost personal time, charged at 20 an hour for every moment he spent watching our baby while I went to a doctor's appointment or took a shower. Okay, as a wife and as a mother, okay. Apa yang dulu tu? Baca dulu. Tapi kena sabar macam tu, okay. His argument was, I could have been freelancing during those hours, so you owe me the opportunity cost. Family is a business and we need balance. His mother is completely on his side and says this is teaching me financial literacy. I am completely lost. I am packing my bags to go to my parents and he is texting me that I am ruining our child's life over a simple debt. Am I really the selfish one here? She is asking. So Betul ke ni? Ni cerita betul ke main-main ni? Okay, that's the thing Kadang-kadang kita rasa macam mengarut but itulah yang dikongsikan. Betul tak betul wallahu alam, but if let's say benda tu betul terjadi dan tak mustahil pun, sebab kalau ikutkan ramai je dekat dalam komen tu pun ada juga mengalami lebih kurang sama peristiwa yang macam tu.
Exactly. First I baca pun I macam nak jawab tapi kena sabar. Nak macam banyak benda yang I cuba nak Nak marah tapi kena sabar. that's the word. Yes. Okay. So macam banyak sangat yang I nak share, yang I nak tulis tapi I tak tahu macam mana nak start. So I macam okay, one word yang I boleh cakap kejam tu je. Kejam sangat. It's not about kejam ke tak. Dia it depends. Ni most probably they are non-Malay lah kot. I don't know. Maybe. I don't know. Kalau Malay ada macam tu, bukan nak racist tapi dia macam very not a Malay tradition or Malay punya culture, or definitely not Muslim punya culture lah kot. No, tak boleh. I tak agree. No, bukan I tak agree pasal tu. It's not about Melayu ke Islam ke, tapi it's kadang-kadang kita jangan terkejut tau. Even dia Melayu ke dia Islam ke, kalau dia nak buat benda tu dia buat je. Yelah. Because it's all about akal. That's why I cakap kejam. Itu I Because cakap. macam mana you That's boleh why I kahwin kalau you tak ready benda-benda tu semua? That's why I cakap, for you cannot accept it because that is not a norm by us, by Malaysian. Tapi kalau you pergi US ke the Western people, orang-orang Barat, maybe that is how it is because diorang buat undang-undang manusia. I mean, diorang buat bukan percaturan, diorang menguruskan hidup diorang macam tu. It's a business, it's a world punya transaction. Oh ya ke? Memang wujud Sebab lah. itulah orang-orang Mak Saleh selebriti kahwin yang dipanggil prenup tu benda-benda macam ni lah. Oh, faham. So dia banyak benda bila you baca cerita tu, dia banyak segmen. Satu is dari segi perkongsian kos tu bersama-sama. Kedua, apa benda yang dia charge. So dia banyak area untuk dikupaskan. Tapi like I said, for you it is a surprise because memang benda tu is not how it is in Malaysia especially. Tapi dekat orang putih apa semua memang macam tu. Memang sebab itulah dia ada prenup tu, dia akan agree awal-awal kos ni. Kalau bercerai, siapa dapat apa, kena bayar apa ke, siapa punya apa. Sekarang ni kita berada kat Malaysia lah. Okay? Okay. Kita tolak tepi luar negara punya terms and condition, marriage, print out and everything. But if let's say benda ni jadi dekat Malaysia, so apa pandangan you? Apa pendapat you? Apa yang you boleh cakap mengenai apa yang I kongsikan tadi? First kali, itu I rasa most definitely lah kot. I might be wrong but I confident ini memang pengaruh ataupun influence daripada bila tengok movie, bila belajar di overseas, bila kawan-kawan dengan orang-orang overseas. So dia dah biasa macam tu. So that's why dia ambil culture tu. Ambil that kind of arrangement. It is not totally wrong, especially first part yang dia cakap, oh both of them split the bills and whatnot. Then that's fine. I mean, like episode sebelum ni yang kita cerita, kita ada juga kongsi kos apa semua. Tapi at least on my side, I try to provide what is expected or what is my obligation, what is my responsibility. Betul. To provide the keperluan. Kan? So on top and beyond of the keperluan, nak bagi kemewahan, nak bagi ke special or extra to the family, to the kids, then that one boleh bincang lah sama ada kalau I mampu I bagi, kalau kita nak bagi, dua-dua nak bagi, then we share whatever the extra tu lah.
kan. Betul. So it's not totally wrong to share the bill apa semua, and especially when we look at the phase of life. Sama ada mungkin awal-awal si suami ke, especially because in Islam the provider should be the husband lah. So mungkin awal-awal tu with the current cost of living, the current of lifestyle in Malaysia, especially in bandar-bandar besar KL, Penang, Johor apa semua ni, maybe it's a bit difficult untuk live on the, especially yang muda-muda yang baru kerja ni dengan gaji yang kecil apa semua. Then maybe you can share lah, then that's fine, that is your arrangement apa semua. At least you have to discuss lah kan, among your partner, with your partner. So it's a norm to share, but kena, from our experience, from my perspective, or from our life, what that we want to share is that kena make sure you understand your responsibility and your obligations lah. Then move from there, you have to discuss between you. Faham? But what shocks me is that bila dia share cost of benda-benda yang dia nak charge balik To the wife tu. Maybe certain things, kalau that is the arrangement, then that's fine lah nak share cost of diapers, cost of formula. Mungkin instead of dia orang beli formula yang biasa-biasa, mungkin yang dia percaya a good one, the more expensive one is better for their kids apa semua, and then they decided to do that. Then maybe that's why they decided to share. Then probably we don't know the details. But what I cannot accept is that bila dia charge time dia, bila dia charge, especially time dia lah. Sebab kalau dia cakap time dia, then what about the wife punya time? Exactly. So kalau dia charge dia punya time, wife dia punya time pun sama juga. Dia tak boleh cakap wife dia yang kena jaga. Betul. Because when you want to share the cost, you share everything lah, the effort as well. Betul. And then what about the wife punya time nak carry the baby for 9 months? Exactly. What about the pain? What about the morning sickness yang dia kena go through? And then what about the pain of delivering? Bolehlah satu lagi. Lah. Amin. What about the pain of nak deliver tu? It's not easy. Kan? So dia banyak benda yang boleh dikupaskan. Satu benda yang whether boleh ke tak nak share. Kedua, benda-benda yang dia charge balik tu. So yang benda-benda dia charge balik tu, there are certain things yang I memang tak setuju lah. Faham? Itulah. Macam saya cakap tadi lah, banyak nak cakap tapi kena sabar. But saya setuju bila Faris kata, yelah bila kita kahwin, tujuan kita kahwin tu, of course kita ada tujuan kenapa kita kahwin. Of course bila kahwin kita nak kena ada anak. Bila kita ada anak, kita akan tahu expenses akan bertambah. Bila ada anak seorang, ada anak dua lagi bertambah. Belum lagi, dia baby, dia punya cost lain. Dah masuk sekolah, cost dia lain. Dah masuk universiti, cost dia lain. It's all about, orang kata, management lah. Okay, management. And then kadang-kadang kita memang kita percaya rezeki tu Allah Allah berikan rezeki anak tu adalah rezeki juga untuk kita ibu bapa. Sebab kadang-kadang ada orang kata takut nak ada anak sebab takut nanti tak boleh nak bayar itu ini dengan expenses makin meningkat. Bayar sekolah tadika pun dah berapa, you know, that kind of thing. But insyaAllah setiap anak tu ada rezeki. But dalam masa yang sama juga, kita kena tahu jugalah, maksudnya expenses kita kalau kita dah ada anak, mungkin kita kena kurangkan kot sini kan. Sebab macam kita pun kadang-kadang kita berbual juga, kita sembang juga macam, oh sayang, sekolah anak ni sports day nak kena tambah lagi, year end concert nak kena tambah lagi, all that kind of thing. So it's always communication punya things. And berdasarkan ini pengalaman kami pun, kita berdua memang akan selalu berkomunikasi pasal sekolah anak. Faris dia memang sibuk dengan kerja, tapi saya adalah orang yang akan bertanggungjawab untuk update Faris semua tentang anak-anak, semua tentang rumah, semua tentang rumah tangga, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Macam tu.
So if let's say kalau Farid boleh buat, dia akan buat. Kalau dia tak boleh buat, dia akan cakap, okay sayang, you cari orang dan I akan bayar. You know, that kind of thing. So benda-benda macam tu dia kena sentiasa berkomunikasi. Kadang-kadang kita ni bukan apa, suka simpan, suka pendam. So benda tu tak lepas. Ataupun mungkin kadang-kadang suami kita okey je nak bantu kita, tak ada masalah. Tapi kita yang tak cerita. Ataupun kita yang um, kita rasa kita mampu, kita boleh buat. Kadang-kadang ada masa kita boleh buat, tapi ada masa kita perlukan suami kita. So boleh je sentiasa berbincang untuk dapatkan kata sepakat. Macam tu. Okay, kalau kita tengok kat sini, ni pun dah masuk macam, even the mother also dah masuk campur dalam dia punya relationship. That yang mana ibarat macam mak dia pun macam bagi tahu yang macam, okay, ini untuk pembelajaran lah, financial, you know, literacy and everything. So you pendapat you macam mana? My opinion is that, sebab tu saya cakap most probably they are used to Western punya culture. Even the mother lah sekali. That's why Faham? they are making such arrangement between them. Faham. So dia macam, to them it is normal lah. So nak salahkan dia orang pun tak boleh, because that is how they are brought up. So that is how they are brought up. So that is what they are used to. That is what their reference is. So nak salahkan pun tak boleh, because that is how what they've been taught about lah. Faham. And Okay. And then bila the husband said the wife is ruining the child punya ni over the simple debt, I don't think it's about the debt, it's about the arrangement. I don't know. I don't know how they, maybe the wife pun kalau awal-awal pun the wife pun setuju that kind of arrangement. Probably the wife pun memang used to that kind of culture. Faham. So should be okay lah kan. Mungkin dia pun boleh terima lah. Faham. Okay, macam I tak ada kawan-kawan ataupun I tak ada pendedahan dengan orang-orang ataupun culture luar negara, because memang I pun belajar dekat sini, semua dekat dalam Malaysia. Okay, macam you memang ada pengalaman belajar dekat luar negara, and ada juga kawan-kawan you different culture. Ada ke memang cara diorang macam tu ke macam mana? Kalau kita tengok movie, bila anak-anak umur 18, diorang expect anak-anak pindah keluar daripada rumah. Ataupun if you want to continue stay at your house, you have to pay the rent. So from there, you know, family to them is family, but in term of financial, it's a transaction. So if you are more than 18, then the responsibility of the parent tu dah tak ada. So the person yang above 18 tu, they should pay their own expenses and make their own money and whatnot lah. So again, for us in Malaysia, especially the Muslim, we have Quran, we have Rasulullah as a reference how it should be. So we follow that. Alhamdulillah, I think that is the best Contoh arrangement, the best contoh yang terbaik. So we are following that. Alhamdulillah. But if not, memang manusia akan membuat their own arrangement, their own set of rules, their own conditions among them, following what they think is correct lah. Which, when it comes to financial, they would reference to the business to business punya arrangement kind of thing lah. So that's why dia orang buat macam tu lah kot. Faham. Okay, so basically kita dah tahu dah. So hopefully if let's say kalau ada lah di antara you all yang memang menghadapi situasi yang lebih kurang sama, so we hope that
dan kita doakanlah semoga dipermudahkan untuk kalian pasangan suami isteri dan boleh berbincang dan dapat kata sepakatlah and what's the best for you guys insyaAllah. Okay, so we move on to another topic. Yang ni very simple lah, kita simple insyaAllah. Juga kisah rumah tangga. Aku baru tahu wife aku ada bagi duit dekat family dia setiap bulan tanpa bagi tahu aku. Bila aku tegur, dia cakap itu duit dia. Salah aku ke kalau aku terasa? Sebab sepatutnya dia tolong aku dulu kan. Macam tu. So dia adalah hantar bagi screenshot kat sini. Kenapa ada bagi duit dekat family sayang? Lepas tu isteri jawab, kenapa tak boleh ke? Itu kan duit sayang. Yelah, tapi kan sayang supposed to bincang dengan B dulu. Ni main bagi je. B pun kena tahu juga. Itu duit sayang, tak ada guna duit B sesen pun. My money is my money. Why do I need to ask your permission? Salah ke kalau I bagi duit dekat family I? Dari segi agama I tak sure. Mm-mm. Kena bagi tahu ke tak. Mm-hmm. Kena bagi tahu you ke tak? Okay. But from my opinion, I tak rasa benda tu salah. Which is, I setuju your money is your money. And but your money is my money also. I can neither confirm or deny that. Alah, okay. But in my opinion, it will be good or it will be best if the wife bagi tahu, inform. Dia inform, it's back to communications lah. Betul. I don't think dia nak hide pun, but betul. To me, something like that, it should be shared lah. Faham? I mean, in some cases, I don't know, sometimes from different family, that kind of thing might be an issue ke, might be a concern ke. We don't know, but it would be good or it would be best if the wife inform the husband lah. But even though the wife inform the husband pun, sebenarnya, in my opinion, the husband don't have the right to minta that money. Tapi dia banyak faktor lah. Sebab dia berkait rapat juga dengan kebenaran si suami bagi the wife untuk bekerja. Faham? All those things, dia tak straightforward. Dia kena tengok wholesomely. Kan? And then maybe kalau the wife bagi tahu, then the husband pun boleh lah cakap juga. I mean, sometimes kalau the husband pun rasa memerlukan bantuan, dia boleh bagi tahu dan adalah tempat dia kan. So it's a communications lah. Betul. Setuju. And to be honest pun, macam saya as a wife, saya memang ada komitmen dengan my parents, my family and my siblings lah. So Farid pun aware about that. Tapi kita tak pernah, maksudnya bukanlah saya pergi jumpa dia, saya cakap macam, sayang boleh tak I nak bagi duit dekat my parents ke? Tak adalah. It's just that ada satu masa dululah Farid pernah macam, ada like we discuss about financial and everything. Lepas tu Farid tanyalah apa komitmen saya apa semua. So waktu tu lah baru saya cakap maksudnya saya ada bayar loan kereta, saya ada bayar rumah untuk parents saya dengan adik-beradik yang lain. So waktu tu lah baru Farid tahulah yang okay, I still ada komitmen dengan my parents and everything. But Alhamdulillah dia pun tak pernah larang ataupun tak pernah cakap tak boleh ke apa ke lah. So far okay sahajalah. Even saya nak bawa family, saya nak bawa parents saya kadang-kadang pergi balik kampung contohnya kan. So okay, tak ada masalah lah. Benda tu semua saya akan tanya macam, sayang I nak bawa mak abah balik kampung, boleh ke? Macam tu kan, that kind of thing. Minta izin. Tapi kalau I tak bagi? I tahu you bagi. Paling-paling dia akan macam I ikut sama macam tu. Nampak tak? Clingy kan? Dia mesti nak ikut. Dia tak boleh lepas bini dia. Sebab kata mak saya melekat. Alhamdulillah, Allahumma barik. Okay, dia kan macam, dia nak cakap pasal keizinan suami isteri ni, macam kalau dulu sebelum ada ilmu ni, macam
kalau saya nak buat, saya buat je. Macam tu. But Alhamdulillah lah bila Allah bagi peluang belajar dan saya rasa setiap perbuatan ataupun setiap perkara yang saya buat tu nak kena minta izin suami saya, memang saya akan buat lah. Um, So, uh, kalau suami tak bagi tu, masih tarik muka lah kan? Sekejap je kan. Tapi I ikut kan. Tapi kadang-kadang tak dinafikan, kadang-kadang benda tu kita nak kan. Tapi macam takut nak minta izin. Takut nak minta izin. But Alhamdulillah lah. Dia komunikasi. Dia communication tu memang sangat-sangat penting lah. Komunikasi dalam rumah tangga tu sangat-sangat penting. Yang penting kita minta izin. Yang penting kita tanya. Dapat tak dapat is belakang kira. It's okay. But dalam masa yang sama, sebelum saya minta izin tu, saya kena berfikiran terbuka lah. Maksudnya saya kena fikir, okay, kalau dia bagi, apa reaction saya. Kalau dia tak bagi, apa reaction saya. Apa yang saya kena buat. Itu adalah apa yang saya fikir lah. Saya tak terus macam, contoh kawan saya ajak keluar, okay, Akmal jom main pickleball, contoh Akmal jom main pickleball, saya tak terus macam sayang, I nak pergi main pickleball, tak. Saya akan fikir, okay, aku nak kena tanya suami aku, kalau dia tak bagi, apa reaction aku, dan kalau dia bagi, apa reaction aku, contoh, macam tu. So at least kalau saya tanya dekat Farid, yang hari ni boleh tak nak pergi main pickleball, kalau dia kata macam tak boleh, dan I dah berlapang dada, so I cakap je lah dekat my friend, okay, Farid tak bagi, contoh. So benda tu, it works for me lah. So Alhamdulillah. Dia sebelum minta lagi. Sebelum minta tu, you dah fikir, patut ke aku minta? Patut ke aku Tapi pergi? yelah. Kalau dah tahu ada event family ke, ada benda yang perlu disettlekan, you takkan tanya pun kan? Memanglah. Yang tu memang betul dah. Sayang. Itu betul lah. Tapi ini kita cakap pasal kalau tak ada apa-apa. Kalau dah event family, obviously memang event family lah yang didahulukan. Kan, for both side sama je. Sebab kami family dua-dua penuh dengan event. Dia kadang-kadang dah lama tak jumpa pun boleh jadi event makan-makan. Dia macam tu lah. Alhamdulillah. Okay. So, yes, I think it's all about that today. Episod yang ke-12. Hopefully, apa yang kita share pengalaman kita hari ini dapatlah sedikit sebanyak berikan manfaat, dan dalam masa yang sama juga adalah orang kata peringatan untuk kita bersamalah. Dengan apa peristiwa-peristiwa yang jadi kat luar sana pun, kita selalu je share. Kita selalu je kisah selebriti ke, yang bukan selebriti ke, kisah orang ramai ke, saya selalu je share dengan Farid. Farid pun akan bagi pendapat dia. Dia pun akan share dengan saya. So, kita orang suka sembang bab-bab tu. And Alhamdulillah, kadang-kadang benda tu dapat, orang kata, jentik hati kita, perbaiki rumah tangga kita, supaya apa yang kita lihat dekat sekeliling kita tu, yang mana yang baik kita ambil, yang mana yang tak baik kita jangan ikut. Macam tu. Betul tak, sayang? Betul. Penutup, silakan. Okay, so thank you so much guys yang tengok episod yang ke-12. I think this is something yang macam the very short but rasanya padat, insyaAllah. Cewa. Okay, kita masih lagi cari sponsor. Siapa-siapa yang nak join Borak Berdua Podcast, yang nak keluarkan brand you all, yang nak kenalkan brand you all, any kind of sponsors, insyaAllah boleh je contact kita. Dan harga, insyaAllah kita bagi harga murah-murah je, sebab kami pun baru nak bertapak. So kita saling-saling membantu, insyaAllah. Okay, so insyaAllah peringatan lah. Peringatan, reminder kepada diri kita dan semua yang mendengar. Sebab baru last weekend kita we had an event lah. So ada sharing daripada seorang selebriti tu. It's about what she missed out before this. But dia punya sharing, dia cakap dia bukannya tak baik dengan mak dia, and then dia bukannya tak sempat berkhidmat dengan mak dia. Dia memang very close dengan mak dia. Apa-apa pun dia call dengan mak dia. Cuma dia jauh. Mak dia dekat Johor, dia dekat KL. Atas dasar kerja susah nak balik apa semua. Tapi bila dia balik, bila raya ke, memang dia very close. And then dia, based on dia sharing tu, to me memang dia banyak
berkhidmat untuk mak dia lah sebenarnya. Kalau time raya ke memang dia akan gembirakan mak dia, Sediakan beli semua. baju lah apa semua bla 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 bla. And whatever it is, bawa mak dia pergi holiday ke apa semua. Tapi dia masih lagi rasa dia terlepas peluang untuk berkhidmat kepada mak dia. Terlepas peluang untuk masak untuk mak dia. Terlepas peluang untuk spend time dengan mak dia. Sebab salah satu sharing dia cakap, tak apalah aku tak ada pun, aku kerja supaya aku boleh bagi duit kat mak aku. Betul. Aku kerja supaya aku boleh bayar bibi untuk jaga mak dia. So, tapi bila dia cakap sebenarnya, that is not what the mother wants. Actually, memanglah ada orang teman kan, macam maid ke bibi ke teman kan, tapi lain kalau Tak anak sama, sendiri yang ni. Jaga. So, based on that, I rasa it's a good reminder to all of us, termasuk kita orang juga. Kalau ada peluang and make an effort lah, make an effort, cuba sedaya upaya untuk berkhidmat kepada ibu dan ayah sebanyak boleh. It's never too much. Whatever dia tak ada term dah terlebih buat dah. Dah overload berkhidmat untuk mak dengan ayah. Tak ada. Oh baby, asyik aku je, adik-beradik lain lah pula. Tak ada. Tak ada. Dia jangan fikir asyik aku je. Fikir Alhamdulillah Allah pilih aku. Allah pilih aku untuk ni. Dia tak ada bila mak ayah tanya, siapa boleh teman mak ke ayah ke untuk pergi klinik, mak dengan ayah untuk pergi makan, mak dengan ayah untuk pergi wedding ke apa semua. Kenapa mak dengan ayah selalu ajak aku? Kenapa tak orang lain? Aku pun ada kerja lain. No. You should think Alhamdulillah Allah pilih aku untuk mak dengan ayah ajak. So as much as possible, put extra effort to give, to berkhidmat kepada mak dengan ayah. And it's never overload or over expanded, over apa dia panggil dia tak ada term terlebih berkhidmat. There will never be a terlebih berkhidmat untuk mak dengan ayah. So peringatan untuk sentiasa cuba sedaya upaya berkhidmat kepada ibu dan ayah. InsyaAllah. Thank you sayang for the reminder. InsyaAllah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang di Borak Berdua Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.